Khuzeni. Yaphila konke onjani kuwe bhuti? Ngathi ngigcwele impilo ngizona ngenyawo ungangithatha isitulo nje uqhubha phansi. Uthi yephi nalo mzete umaphela? Ubhuti akakuxelelanga na? Izolo kaloku ufonela ufumene umsebenzi eGoli. Hayibo, impilo yami benzishiya kanjalo nje. Hayi mfondini uyaxoka ngenza kanjani lo mzete? Hayi ke sekunjalo. Hayi ke. Alokushiya kumzete wami kuvele wahamba ngicela nongicelela ke ngoku. Hayi alokushiya sale kahle ke. All right. Noli? Sathi bese in love no Jackson kakade? Nayicho. Hayi. Ansinazo feelings zakhe like indlela endive ngayo ukuthi uyawadlala amantombazana like yo ansasibona. And akekho nobakho which is wayeze ku enhle zomdlalo. Lona wayezele apha because uyaqaphela la day wesiqhasela uenhle uba unikwe imali nguJackson unika icard wabana ambuzikhupha what hloko khona 200. Hayibo uthi nololitha i200 qha ekhadini Xelela ke you hayi abadlala abantwana babantu mosu Jackson no ayike shemsela msizela uenhle sewethu babekhethe kanjani phofu ke nambe ndimfuna kanti ngumuntu orongo kangaka ke uziva njani ye relationship yenu noenhle chomi ndiziva like ndingumuntu orongo kokuqala uenhle chomi yam suka kude besikhula sonke like uenhle besikhula sonke yomuntu osenza kuyo ngoxa sove siliswe indoda nje kuphela phofu ke endachomi mina ndiqala ukuxoxolo kuenhle ngithethe naye masa chomi licebo ele masihambe futhi sabe cho yo boy naba abantwana besithe bafuna manje nolitha yo mfethu ngimfuna ngaka lo mntwana namhlanje nakanjani yamthatha mfuna ndamfuna lo mntwana yo Yeah, lapho njani. Ni right now ngicela number yakho. Wenza number yami? Nokufonela mfethu thethe nawe. Ngifakela. Hayi inkosi ngithi ngifonela late. Okay. Ngiyabona grand. Amphakhe nawe. Yena! Hayibo khona linde uthi ushiye. you hayi wena yandibazisa kunindi kulindini Ifa manje nathi ke ngoku lokho sibenzisa. Yebo, kwenzeka ntwana ngoku Jackson. Ifoni yakhe akayibambi. Sekuphele izinsuku eziyi2. Oko nefoni yakhe ingangeni. Sizoqhubekana. Kodwa ngiphinde nemphindi. Sathi voice mail. Right njani? Utheni ngathi ukho right nje. Right. Utheni ngathi ukhala. Ngobisa ndoni? Ayakho. Okay, beside ke leyo. Kahle kahle into enzengayo mina. Like edifuna silungisa izinto. About lando ibisenzeka ngam nawe. Babe sihlasela no. So, bendicexolo. I know bendi wrong because we are friends so bengekho right indlela enze ngayo. Abantu ukuhlasela nxa yendoda. Hayi bese ngekho rapho mina kodwa yongcono ke xa uzibona impawu awurong. Okay. So, uhlala ntona? Hayi nje ngicingana nje no Jackson. Oko yihambe la ka Sanfonini unguye nje qha. Kanti wena before amzani ithethe. Ambile zangu uthi uye ku like zanithethe avalelise. Oske wahamba nje qha.
Bahamba ngixolela ke ngakhosi sehambile sangaphinde mfonini. Wena enhle Jackson busomazi kangakanani? Hayi mina uJason akhonto bese ndiyazi kangako. Ngaba nokhonto soyazi. Yazi andifuni kube ngalike ndiyakumonela ba uJackson bekuthanda nawe umthanda. But the reason why ndila benifuna like ndicela xolo and kunento ufuna uxele yona. Jackson angumfana right. That's why ndinazibona like ngathi ngiyazikhupha kuye. Angumfana right lo wayana. Uyawadlala amantombazana. And ewadlala nje amantombazana uyakwazi like ukuxefika kuwe ezenze ngathi umsulwa yabo. Azenze ngathi right. Ayikho right lemfana. Okay ke ndiyakuva. Uyithatha phi ngole nto uyithathayo? Ndijonge ku Facebook wakhe before like ndizifake kuye nje babe ndimfuna. Ngina ku Facebook, ngina ku timeline zakhe ndabona ba angumntu right. Ndilibele igama lantombazana ndiyibona ku timeline yakhe ngumba uNomsandlovu. Search uNomsandlovu baba ku Facebook ku timeline yakhe. Ngoku ngisela. Khoseshavela ke. Hayibo guys khona bani search ngibaluleka ngantoni khona into yomjolo. Hayibona nasike nabe nizigxekekisa apha.